Joy fatalo fatu Samoa I lau whaasau ngai le nei vai ngau lea fiafi I o e le teimi o le wantia mantou lea ua joe whaminu te o na awha leo le tūla. E lima ia le tautua fo ima le o na ngā lau BLU TV. Ia mare tātou proklame whai o le nei aso le tautai ia ema Asiata. Io e aso lona lua se fulu le iwa. O le masina o Novemba lua fe lua se fulu le tasi. Toe a o se anga. Ia ona tātou wha say goodbye and tulola ia lea fo I le nei masina o Novemba. Ia ai fotua I mai le masina o December. Le masina fo I o whainga mea lofa le masina o le antele I fo I lantou. Io e whioa I lea whale ma lea whale whamanu ia kirisi masi. Io e masu e su e mea o ngā. O mai o sa mo le nei aso. Malo a fua ai la ua maua. Whaafitai le anga le leo le atua. O ka se vevela o mātou wana nei. Ia io. Te ilo ia ni usila atua o tele vai tele le taua o mātou wa ia au kilangi. Ia o tau sila mai wa mantua. I la whaasono anko pe o apu o ia o sa ungi e kau e kongor king pusa. Le I la antua fōlinga. Ia o le vevela o le longa se mea kake femingo ia ia na nei io e tono le fale. O mantua vevela lava. Io e. Ia a kifo ile e malulu io e lua me mawai nga o le kafe o le isu vangen fa fonga Samoa io a o le fainga o le oso le pidi o sonata ilunga ia mo ia o ko Samoa ko inga kai milangi ka ke fia mo o e kile e malulu Samoa wala nga na to sa o loto wa lua se fulu pasene e le nawa pa u wai tau to ele tisi io a mantou le nei aso o wa ese a fo ia io esa o ile kala le siro makua ngai no mai wa ese a fo fika ngi usila ia le mele wa ia wo fo ile sama ia wo wale ese a masamo ia o te lo fo wala tatu a mantou le to inga tu langa le ia singi Australia ma Brisbane mai si pitonu pe ha one le tau mafana fana po le vela o kama fo ile le pe kala mai fa ko ai fa fa kisi o fo linga le asu fo kama hoi le pe fato ati tala mai lau o ngā umu. Ai pua inga mai ngare saur kama pa I o falling. O ka. O le ala pe o taula la tai mātou New Zealand. Ve vela te lere nei aso. O po moni lava o te lo foi nai te mori mauina le winga o lau tala. Tua ve vela lava le nei aso e mātou. Kilani ui o lea. Manuia mea uma I le anga le leo le tua. Whaafitai o lea o tātou luma fesila fai. Lungo beu manga nunga lua lea ia I upenga o whamatalanga I masania I whatalo whatu ia te auto malava o lo wha o ngaina le tātou Facebook page ia ngata fo lea ia o le tātou YouTube live whatalo whatu mau follow whatu Asiata ia te auto malava o tau le lungo le tātou YouTube channel ma lo le ono sa I ma lo fo le whatu toa o a mai le nei yaso o le fisili la le lauta fisili tua ia toe e a mai lo waso e ve vela lo waso
Iyo pe matuale la ngonga o ese vivela wa fo e ke e ese me malo pouco Antonio le nei fo ia so ia sa e no fo la vai le ni mena faia ia pesa e fainga ruenga fo e lo tali tununga o le na o manuia o e le anga le o le tua ma lo nga lo ma no fo ila le a fa to le nei aso a me se ila to ia fainga ruenga i fa fo le asa le la wa tau fo i mo to Ioi, o te tari tonu e ilo wha moe ngai le tele ni au rupapo o ro whainga ruenga I whawha. A wale upo mongi, ia ngā si o alofa kua i tūlanga o le aia il tanto urupe a whampefe ko ai oe male lai le haso antoa. Ioi, io kou pe la urupo. Ioi, kama whainga le a whainga ruenga, su e ale mea paolo e kuku ai. A talo whatua ia te oto. Malava, po le ane toi ngā ruenga o lo e whea ngai ma oe le ne yaso, mai lava le tai o mai le so ia e lo tali tununga sa maru pui o ile ngale le mai ngalo for tatu mtai sili le langi ma lo le soifo moa ma lo le lava papale feo yo le tala le lei se ya se o mai e tu asina sina ia fa solo mai ile au mano losi ma lo le fa to ma lo lava le ono sa ia anti auto tele ni so tanto fa tala nonga ia vai nga to te fia o ile ne yaso ai tanto tele yo le se tanto fa tala nonga ile fa tala nonga ile so mana tua o nei le e sa wele tūlanga foi le ma oti mai ai le whaamonianga o le tūlanga o le ai ui ai mata oto i whainga mpalo ta la iti peitai o a whiawhia le lo tōma le whaamoe moe ia e maua le avanua e whesota ia tuai le porokalame o le tautai ai ia e se tasi la o tamari I lea ua manu malo mai wa ala ua matua manino lava ma ia ilona manu malo mai le no foa o Aleipata Itūpā I Lalo le whetalainga Faleomavaega po le fionga fore ngā whatasi a Faleomavaega Titimaea Tafua o le a maua toyo seanga o na tātou kolosi antu lea ia ina ia mawhai o na tātou wa maua se whaatara nonga peitai e ina ia uta mai whaalinga e fia whaamua antu mo o ele te mai mo mai ai o lo e ioi fiulo to lo tausu tuli o te lo te whainga lue a o ia te o se la isene securities ia o lo sa ilia ni a whainga luenga security tangata whainga luenga security ia a le tanto UP group security o le numero le ma whaiona e vala au AI ona maua le o se ava no le o ele te le lei ato tolo ma losi le lei malo ma fau te le tau te tau le va pa le te lo taimi o le vai ngale le feo inge maskulanki me o le va pa so ia mai fa maoni tango lo e piki le numero le vili over se lau valu fitu tolu lua valu over se lau valu fitu tolu lua valu pau ale kampangi skulaki e a mantala to tangata whainga luenga I le lua se furu lua tala fitu sul lima sene ava bela ngai makua vai o e ke whaala inisi o nanga ile whapi tati whaiandu ai mana tuar soi whangan nei leo makapoko ori tauna su ele me ka vai ia le whanau ia me se foi ia le toa lua io e le na no winga la vili le tanto numera o varu se lau valu fitu dolu lua valu o varu se lau valu fitu dolu lua valu o le numero le na le tato UP security ia wala te no fo UP group security vili lo ia ma fasaungi ia ole ai ru se ia mai lo fale wale la va fo kinga ai nga vai ku o ruka o ko mai le se to pe o mo ia o yo le ata lo fo lo fanto il tanto proclame nisi o vai nga ina itala o to manantu ole a tanto tala no muli ai te manu le tanto taimi o lea ua tali mairia la fionga ia polfetalenga ia Faleomavaega le o maua ma so tainga tau mafai tu la vailunga le tanto vaenga foi le sum peitai ia ona onisi o vaenga wa uti ele taimi o le melea ia ole afa nga la va tanto fa tala no nga ilunga o le telefoni ia male a fionga nga fitasi po le fetalenga ia Faleomavaega Titimaea Tafua si tatu tala no duai itulanga wa ta oto ia ile unga o fainga palota ia mai se nisi o vaenga ia e fo ona silafia e mai se mamalu se tanto no a mai el tanto fa bitolea tanto commercial lea foi mai so ta ia tu le fetalenga Faleomavaega ia por avion fo ile fai pule walang oia to ia o fa tauto a oia o fai pule Filifilia o le itumalo Aleipata Itūpā Lalo e a toi foi mai tanto program For Voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga pitusili o le tau.
O le lafo me o le pepa tala o loa. Ona whaanga le whaatau ai o loa e au ngā mole ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa sunga fua tau ai le sia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au ngang fo ala mai le talo for voucher. Ila wana whaakau ma me te mga orai. Ile voucher. Tai mo le talo for voucher. Ua maua le apasusi o sewa fine. So se paro loa whai ngofie. A me se le te whelua i malo telefoni. Tai mi uma. Ai lo le lafo me le cash. O nei ino le tamao re ainga. Whaftea tu lava le talo for voucher mo le foi au ngang fo whaftai. Ma lua lava le tampai. Tai talo for voucher. Teki talo for voucher. Tautua ma le au nanga mo tau sa mo service station nei tona i matu. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele unisi o matu au nanga i se ese. Ai le ngata foi le, ma tau te seke ina fo i lo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik pak urusan? Awalnya telepon, matu tu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no Filifilia, mua tapi lah ucapan lepas out. Mua tapi lah telefon ni time out tu ina lah ucapan. Malah bayang mulu. Mana tua fo? E matua I whaasaina, lo tau maftapa ai no fuanga whapeni. Ota Samoa, ore maota mo Samoa. Mato te fia e au na pea mo oi Samoa. Maftaile fia mai. We'll see you again. God bless. And farmers in the Pacific. May you find your own rhythm on the land. May you grow and teach others how to grow with love. May your skills and intuition continue to nourish, nurture, and advise those who need it. Voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. O le si tūlanga Pitusili o le tāua. O le lafo me o le pepa tala o loa. Ona whaanga le whaatau ai o loa e au ngā mole ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa sunga fua tau ai le sia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au ngang fo ala mai le talo for voucher. Ila wana whaakau ma me te mga orai. Ile voucher. Tai mo le talo for voucher. Ua maua le apasusi o sewa fine. So se paro loa whai ngofie. A me se le te whelua I malo telefoni.
taimi uma. Ai lo la fo merkes ona ino do tama ore ainga. Fa te tu lava le tal pa voucher mo le foi o nang fo pa tai. Ma lo la le sampai. Pa tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher. Ia toi fa talo fatu sa moi lau fa sau ngale nei vanga la fia mai se fo lau fita fa fongo le taimo le wanti le ua fa se 4 minuti ua te nei toi luas 4 minuti on talo le tula e ono ia fa malulu atu ona na tau fa ya tu le tanto fi so te inga i Samoa ia le mele o te fia lava e fa ilo antu i le au fia mai so ilanto fo wo ma anga le tanto mo na TV po le tanto Blue TV o leo pale mai lungo le tātou tautai ia e ma Asiata po le proklame le ne fiafi. Ia le fionga i le faipule, Filifilia, ma e ona palo taina, ia le itumalo Aleipata Itūpā i Lalo. Ia le fetalainga ia Faleomavaega o le fionga i le ngā fatasi a Faleomavaega Titimaea Tafua. Ia pa ia lava fo ia wale fio le tuia atua whaanofonofo. E lau tō whale matua Tafua. Ia ai fo ile lautina laulelei ia male tauanga ese ia te oe sale au mua vai ane fo i ali o leitu matane o leitu ia mai se fo ile fio le tu ia tu fa no fonofo ia tainane fo i pule na tai le lovi male laulala afanga fo i mamatau tu ai ia upo masania yo le tunu o tasi isawa ai fa alua yo ele sa fa talo fa tu i lau fitalenga fa leo mavaenga le nei vanga o le fiafi le proklami ale mona TV. Ia, vastai mo hui whātalo whātua Asiata, vastai mo le awanoa, o mwhaifoia na tātou noe nei tūlā, mai ane whāwhonganga a Samoa, e foi mwhaina au i ilau tō whāsalalaunga. So se tūo nei te rope. Ia. Ano whamano se kua. Ta te tau fai whaatalo whai leanga le leo le tātou mataisi le langi. Te lo le si tā whaatala noanga o le āta o runga e maua mai alo wantalanga o le to o tele i la tau o lo o momo o e toi fia silatu. Peitai. Ea o leo te tu ua i runga o le tā whaatala noanga lo wata fo i le le taimi tonu a le na whaatala tala noa i o e le press conference na ua malolo le au tele le Wallabies. Au e tu le foi. Ea o le mai tau wantu i lo soifuanga tau tua e le to e tau whaailo ina le seunga. A fua tu i le vaenga na o tau mawhai e e mai lau tamai research. Sa e ka pe teni ina le au le manu Samoa i le tasiiva valuiva le ulua i taimi na feto ai ai ma le au Wales. Sa e ka pe teni fo i le taitu a fitu a Samoa ma le se furu lima. E ia i le ngata i lea lua afe ma le ono Filifilia o e mawhai a onga le tātou taitu a fitu le manu Samoa. Suipi mai ai matoi loa i Samoa se me ta o se ipu o le Hong Kong 7 se ngata i leo le fitu o Wellington e le lua fe ma le ono i le lua fe ma le fitu. Fa solo mai le lua fe ma le iwa Filifilia o e mawhai o ngā le tātou au tele le manu Samoa se ia tai atu le aule na matua whato i lalo ai au se tān lia e a au anga i le tātou wipo le lalolangi le lua fe se furu ma le tasi. Lua fe se furu ma le wha toe Filifilia o e le tātou taitu o fitu o le manu Samoa. Lua fe se furu ma le fitu toe Filifilia o e le tātou au o le se furu ma le lima. E fua mai ai le tamai taimi lea vai ane a tūlanga o tiu te whaale manlo. O lou soifuanga tele le tātou manu Samoa. Whai ona whaatasi nau saunoanga lau o fionga i le nei vaenga o le fiafia o whaepar whafonga Samoa i lau tautua. Nā lo whaastai, ia, whaastai tele Asiata. E ina si tamai whaasaunga a lea o le tasiva vanu ono na o kapteni nei le awa Samoa le ta aloma Wales. Okay. O te mo mona va ta aloita tau ma welese tonu se tato tonu nei Samoa se ta longa fa va o malo ma vaenga i runga tia wan
Ia ole taimi foi faso solo mai so i fanga tengo talo se o mai fai au ia nana e sa no ai. Pa wale le vaenga foi le na o wa wese matato mansa mo frulima. O qualify tato au e o sa wa le World Cup le ta o e sue mai e o ni va un fanga e Camilo mai sue mai tato wa no. O le sina foi so ani na fai tato au o ta wese mai au sa mo. Ele umaloa no wa wese o qualify na toi ave foi au tonu le au to ja mo fai se va no mo le World Cup na uma nei le rua suruiva. Na mai halo foi na mawale amanoa. Ia toi fa manu lo hoia. Ia tai pe nai vaenga na fa le tele. Tonu ai le so yo es fam talanga ia ai o so fuanga foi tato ola. Ole mapuni o tapuni o lesi faito. Ia o lesi foi na o matala mai o lesi faito ai na solongo le olanga. Ma so fuanga. Pe nai vaenga na tua ia le tau pamtalale na vaenga na Filifilia uma so tato watunu. Ia tau mo fainga e ati na o le hui vaenga o le atunu o ta e wala tupulanga e tato la kapi. E ngata le fitu ia pe foi masulima. E vasta i tele lava ila o la ftolenga Asiata dai lava le mo lava no foi wa fasire ile tulanga. Malo fa fitai la uftalenga Faleomavaega po lo fionga i le tofi o le tato Itūmalo Itūpā i Lalo. Ea o la ufa fesili o le ala a o se e lo sa folau tūlanga o taalonga mawhalanga mai a le atunu. Sa ia ise taimi o lo o au poro kalame mafuafuanga na whaata oto e au ina tifa i lo sa ma ave ai o se faipule pe ona ese e le taimi. Sa ia ise fuafuanga sa ia pe o le nei avanoa e te ia so mai e apalo e te aru le tofi. E mwhauna e sau noa le vaenga lea. Sa ia ni au tāpenanga mo le nofo o le Itūpā i Lalo pe le iai se taimi umila o fionga. Pastai o au e ila o e ia o te tonunga ni nene ia ta o le vala wina. Oi a vala wina o e se polase ne vala wina o e ia o le me pito siri nana ta ua e ta tele anu e ta ua nau ia se tofa hoi le ta te fialu se te falanga maia o au hoi malo o langa na wola mai le o langa tautua. Sa o tautua e to se vaenga o se o mato fioanga. Sa si ma e me u malava o mato o fioanga taimi mai o tau le lea se o mai o masai. Ioi, sa fai ale me o le fai o tautua, ia no le siro fia foi. Ia na o tautua ina si o tama, ia sa fa pena foi na alu le, sa mo foi avanoa e. Tolu ana no foi inga no foi le tofil o le mato Itūmalo. Ia na umalea, ia to fai foi feeling o le suafo si o mato ainga. Ia na so fai le o si uso matua le ala na alu nei ia na change lua ina uma. Ia se va pena na isi na se inga mulmuliano. Ia le na o ai famasnonga mai na mai ele unga famasnonga. E mo ri ai le rile na faungaina ia se le ni foi le ina tau faingole. Ia lo la le o isa fo talanga ia tulanga ia na fono lo le o le nu tai pe ia o tulanga masani a fo no le nu e se nu e tamu faisa idi se solato tofi ia na fono lo le matu nu ia na talo mai lo le matu nu ia o le aso fina ngalo a le o autasi wana fono vata miro autasi fono le matu nu ia te o te anu panota ia tu mai lo sili o la sali na fai matu nu o te lem fai no te ena se vala wina o te la te tautua la to. Ia o le mafuanga nana laina a o peana o fai atu. O nei o tangata e o la tautua e whanongo ai le whanongo longo lava hoi ai i le mai runga i au mātua i ale. Ia peo lava noa nana i sa ia ia le mafo fauta te si o i le tūlanga. Ia o le leo se ava noa o na e taruai sa tuku alfa alo isi i le matai o le mātua inga. Ne fionga nofo ia Tafua. Malo fa. Ia leva no na na mauale e vai fa pena o mai fa nga solongo fioanga. Ma va pea e fono se fioanga ia. E sa ili se solato su. Ia peo ina e fa pena o mai fa nga solongo po kalame o nuko fioanga tektas. Ia o mafuanga na leina mafaina mo so wa no. Malo fa vitai lau talenga Faleomavaega
ua so ai la Malaysia u fa fesili na ua manai ala u fa linga ma la u fa malamala mai no le vai liu le wa e tasile fa unga na e fai ana matua fa te ia i fo ile to tele u te lo fo ile o inisio o le itumalo wa e peina i loa mai lava fo ile itumalo i Lalo le fu ale HRPP te le nei swinga na e tu la iatu o le ale fa to fala inga na fuaina e mana o suile kia ele le ale te tau ai i le vaenga fa upuvaisa ia i foi ia le fionga le nofo po si o uso matua tu lo le swafa le fionga tu ia tua fa nofo nofo au ai mana ola la e se o e le vaenga fa tu tu le tua sa mo o tasi faina fa ai lo le vaenga le lo fionga ia fa stai o le memo mua ia te le tau fai do ale tu langa le na mafuai o te le lango lango ina tu le epa le memo mua na o te le lango ina langa le ina na fai unga na fai ata o te le lope isa o mesi na fai atu le epa na laina ma fai no na o le ue fa le me o le ia fa mano loa o le winga na o tala le ma fai foi lano o walu lango tu le epa ona no mana o sui ta to fai nga mano il palo tala nei na sauni ni ai ona ta wai le ma fai no o ese o le anu lo uso le ta pino walu e lango awa fo o le vano ma fo te li li fas che sui se fai nga mano o se ta to no ele ideanga tele le na fai fo e HRPP e tu le to malan fai nga mano awa wa ia malo ta tununga Nanga sa faida o whamatalanga e. Te loa e le kuseme le ngai au te whamatala. Asiata o le soifuanga e au tātou tangata kewisiano. O le whanga solongo o le soifuanga le anu nei e tātou. O au tātou nunga te a whapea e maea se fast food tau sanga. E maea lo fast food tau sanga o na muta i lea o le. Na foi whainga suinga e atu e se amata hoele o le si fast food tau sanga. Peo la ua una teto nunga. Peo te wha pelanga le ua uma le fast food au sanga le ta pipi. Ia ua muta i goi. Ia le ua matale swinga le ua so e le wano e le fast. O le simea le na ula ua te tiro ile swinga le na whaini. E tele o tangata le ese la tau teto nunga e mawhaina swinga mano pe itai ane. O le tūlanga le na iai. O le loto o tungo le tua i loto tangata i totasi. Le i swinga nei la wana te tununga. O le olau te tununga i tangata palota. O le musmusunga le nganga o le tua. O le marasi anga o le palota nei o le tua na suia le whainga malo. Le launa te tununga i lau siri Asiata. Malo. Ma foi ai na o langolangoina lava le fast temi fa toa vai ai. Malo fa tai lau fitalainga matango fia lau sau no ngai le vai liu le fa fonga fo mi fa e palta po inga sio tanto wotunu. Ia le ala ua mai ale tu langa ma vai liu le na afuaina e manao ia e te sui le fu o le e tau vai ia i lalo le fina ngalo o li ia ma fai pulo le nu fo i ma le fio anga ma le tu malo. O te fia whaafsile tua i lau fionga polo vitalainga Faleomavaega. I le vai va lea le vai liu lea o la lata ai ape foe i le whainga pālota le na te anei la sofaraile. A matai la solulu ia toma la stofi ai wha uma la sofaraile. O le aso ulangona. Ia wau te iloe wai masangi ko inga whaivange i kaimio e koutua le manu Samoa. Kaimi foe le laanga i le whaino. Ai le ngona fo i o le tino wa yeili stangata i se haonga ngo. Ai e tau fori tutusa le langona le ama le langona sa e fa ta e tapu ai a oanga le whainga pālota le ale Itūmalo e le ipole so faraile lau fionga. Ia le leia o e whapena se langona na iai o le tuinga tai pe o le whamtalanga o le tam whai atu a whape positive lo mawhawhau e te tari tonu e te malo. E te tari tonu a te malo ona o le lei o lau tapenanga. Ia te awa ia e whiulolo na i sivaenga na whai e lau whamtalanga nei. Malie. Na o whai a lau whamtalanga a tonu e le maua si to fine le awhawa o parota. Ioi, ai e whai al parota e fua i lau tapenanga. Malie. Ioi, o la umlea tala na whai a o si o to fine le na mao. Ia e leo si foi, o le alo o whamso ai. Ya lo tu ya tua. Malie. Ia e nei va pena na o se fa ma o lunga pe o tu manga za tu.
e tau wa mai o le whamaurunga le ai o lau tapenanga na o tapena ai le amatanga e le maua e stene le o whangase e le afa o panota o la talana o la talia tuna i lau o la wata penanga na ai le ana tali mai ha e le fa pa wale vaenga e ina i palota le i le pomuli e pe tai maua se lau mon tupu po se lata se lau na toyo ese i le pole o le stofi a la tapenanga ia na ai ele se pe ana fai atu o tapenase me na tapena malo fa mau o te rei fa mau runga na tapena malo mau tino o te manu e tali atu le fa siria siata po family ina la fsiri malo fa fetai le yo le na wo matua e te sau no lo itapenanga wa yai le loto yai mare loto a mautu ia o le ale si tanto tala e fai wa pasiwa wa rusiwa ka mai ki o le makamakang o yo le o le si o fa fisili e te le haina te loa se asa fo ia fe ni so fa fisili ala fisili Itūpā le ase tu langa i sio ainga i sio lava faletua po sio tausi mai sio sino o sio fanau o hani o lanto langona i le taimi ai le fatau nuina le palota ia ai mai se fo o se tau lava tala noanga masalanto fa malosi ia te oil tama a oanga i Filifilia ia fa stai o sio to lua e o mai taimi na tamo fai mai ia novemba ia na sue maso na no ia setembra o ke topa sai Nusila sa ba foi siaki va faiana tong fitina in Nusila fato ato e o mai sambo o le o mai temini e le sa tu fato asa tu le vai sofo o vai aso nei fato o mai la na no fofo ele tonu pui ngole mai ai wa la to o malanga fata sirena malanga fata si mai malafion ai ia patu le sa vema Famasino ia mai foi amo mo ngalo fosi va tasi foi o tamasio mato fionga vai ala ila o famo moi ia na wala foi si to lo telefoni ma va penana e o mai la termine ia ele se lo e martinale ainga o le o tonu pasalo to asa tu po la stonai ia o se fa nau ia e to fa nau e to tasi lo aonga ia o fai ainga o mar to tolu o lo fanau to tama tasitine ia o lo fa penana nai on se mato fa o se fanau na o ye terminei o lo fa penana na ngo malo si tom fa sa la ngo malo si se fanau tom fa ngo palota ele fa pe fp o fanau uma fa penana tu mai o la to ta o lango i matua ia langa o se lo foi nai yo uso mo to fa fine mala to fa na una Ionisio mo nephews sa fa penana la mulango malo sinni fa mo o ta tele fa ma ulunga ile ta mo fa ngolo fa mo ona yo uso mana yo to fa fine mala to fa na ia o lo fa pena foi na to furtana ta mala na mata o to fia ile tua e ia to tono me o fo mai o lo ia o contents ia so se vai na ese tono mo me o nga venga città to no ia pe o famanu yanga na mawele so soani la panot yoi o le pe o la u tala i leo ainga ia sa fa penana so soani malosi na i usum to fa fine ma la to fa nau e fa pe foi na ia wo tele na ia wo na so soani mai malango mai na ia wo i temi o fa ia onga ia mai foi o lo fai pule mai le HRPP ia o la lava sa o HRPP ia sa o mai lango ia cha ona o le matou mafutanga foi lea na matou mai au matou taalo vai fiololo na vaenga ia e fai pule sa matou taalo ma matou fai me fata ia vai tai ia va pena matou o fai aonga o ia si vaenga le o le winga na o le soi fuanga na matou tamnoa o le ola ko a pea o balawina o ele tua ia na ero le fatino lo tute o le vuelta wana wa o le uria o tanu palot o la talina fai e se o que le mafaino o le tawana o le tofi o te a fa pea o te manao e ia sauce ia balawina o e lo nu ia no wala ia fai o lo lato manao e lo so manao pe o le talia tu le na le tele o le famani no o siri pe na sa no ela o fa Asiata
Balo whaawetai. Mana tue le toi umi pe toi lua ne u whaawesili ia o na whaamai ale o le tā whaatala noanga. Lau whetalainga Faleomavaega. A tu whaatasi uma o tau ia to ono sa whaia whainga balo talaiti. O oe lava e matua lau walunga i lo manu maloa iai. Io, so oai lea marisui o sanga nga wha. Kei loe lantai le whanse lo kiti a lima se lau e mamao ai le vā o e marisui na luan tau vā. E au te lofo ia e loko ai ave uma marisui na luan tau vā ia palo tafo ia pre-polling. E le tai lava o nā ua i le tūlanga o lo manu maloa iai. Pei tai o le whawhisili. E eise mea te ono popole ai i tua o patatua. I tūlanga o whamasinonga i te whaua toi lui mai o ma se tūlanga tau whaatosina a o whaafonga le mamaro le tunu. E ise me te tauna e papole ai po o luma o le tilawhanga le tua e ma se whaafonga wa e sauni mo tia whau. Voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. O le si tūlanga tutusili o le tāua. O le lafo mea o le pepa tala o loa. O na whaangā le e whaatau ai o loa e au ngā mo le ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa sunga fua tau ai le sia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo for voucher. Ila wana whaakau ma me te mga oai ile voucher. Tai mo le talo pa voucher ua maua le apasusi o sewa fine. So se paro loa whaingo fie a me se le te whelua i mana o telefoni tai mi uma. Ai lo le lafo merkes o na inu e lor tamao le ainga. Whaatea tu lava le talo pa voucher mo le foi au nang fo whaatai. Ma lua lava le tampai. Tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher. Whelua i mana o telefoni tai mi uma. Ai lo le lafo merkes o na inu e lor tamao le ainga. Whaatea tu lava le talo pa voucher mo le foi au nang fo whaatai. Ma lua lava le tampai. Tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher. Whelua i mana o telefoni tai mi uma. Ai lo le lafo merkes o na inu e lor tamao le ainga. Whaatea tu lava le talo pa voucher mo le foi au nang fo whaatai. Ma lua lava le tampai. Tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher. For the next generation of growers and farmers in the Pacific, may you find your own rhythm on the land. May you grow and teach others how to grow with love. May your skills and intuition continue to nourish, nurture, and advise those who need it. To e wha talo whātu sa moa ia i lau wha sausaunga ma lau mai moanga wha malulu atu. E olo i lau whisili a te loa e tā ua te lo fua fia wha fonga le mamaro le tunu i se talia le whionga e le tofi. Ia ai ke le lofo po e kamiki waku i le waia wa pe e le tantu leina o le telefoni. E ui o lea. Lea ua toi maua le fisota inga ma le whionga i le whaipule o le Itūmalo Aleipata Itūpā i Lalo. Le vitalenga Faleomavaega pa le whionga fo ngā whatasi a fui maono Titimaea Tafua. E motu sia le tā whaatera noanga lau a whionga o lau whaafesili na toi wha o atu i lau a whionga le whaipule. O lea ua mai anei le tūlanga o le lua tauvanga ma tau sinionga sa iai. Ea o ele tangata pitosili na tele atu pālonta i te manu malo ai i le sui na lua tauvava. Whaatusa tusa i tū malo e ono sa whaiola tō whainga pālonta laiti. To te tia lata ile lima se lau le vālea na lua vāi ma le whionga whai awhanga se li.
O le whaafesili o te fesili e tuai lau fionga. Po lau whitalainga Faleomavaega. E eise vaenga I te tauona e popole ai tua o patatua le ua mai ar whainga palota I tūlanga tau whainga whaatosina e pe ona masani ai. E eise vaenga I tauona e tau popole ai pe ua mamamea umamau ai sauni mo tia whau. Ia o le mana ia whaafesili ai o le tūlanga na. Ele ai lava nisi vaenga whapena na tūla I mai si o mātou palota. Mali. Ia nau tā ua I tā penanga mala o whainga na wha sa walo I tamu whai. Ia o le au whai o le mapalota ma si a tō whinere na mātou wha. Ia e lima se lau mon tupu le wā o mapalota. Ia e petau whai atu e nanga o le whainga o soifona e wha malulu atua ia whaina se whina ngano. Mali. E ta te re whaungale na ngana lea a we uma ia palota whamolmole. Asiata ta te whamaulalo atu e na whaia sa tala whapena e langa e a whaina I se whina ngalo. A lau wia ta penanga pena e na whamanino atu. Le ima se lau mon tupu le wā ma palota masi a whionga e a whangaseri. Malo whaafetai. O vaenga lena e whaafesili ai le tūlanga foi lea o le. E wai vaenga lona lua le simanga lo whaafesili kama mole Asiata. O tūlanga I whaatosina o lea ua manino e le Tūlanga I whaatosina. Ia, e le ai tau sawa tua e le ilo tea se leni e le unei sui. Mali. I nai masalo pena e maua mai lau tala lena whai atu. I ei nai au palota. Pe se lau mon tupu le rata le lua se lau na toe o ese le po muli. Ia o te lua pe ese mafuanga e le ta o te le tae le tūlanga. Ai e le ese le iafia se le ni o au fui whale o stangata e manusi tūlanga le tau se le ni. Ioi, sa e ia le me masani hoe tātou e whai so oinga ngana tūpulanga ia na fusutangi ia tamu whainga o nifamu moe. Ioi, ia pe o le toi tari atu la tūlanga pe le whaasiringia I tūlanga tau whatosina. Malo whaafetai lau whitalinga Faleomavaega o le fisiri muli. O te iloa o e leisi lea ua I le porokalame a le whainga malo fau tūlanga tau minista. E ai mai se lava le tūlanga I le toi tau whaamapueina. Ia alo fo ia au nanga sai ai tūlanga o Ta'alonga. Ai o le a le fuafuanga mua o le a wha tilo I ai lau mea wale tūlanga o le tūlai mai I lau fionga o le a le wha tilo lau mea la I ai le tūlanga I le ofia tuitotonu o fea o le a mua sila I ai tu uma wale tu malo lau fionga le whaipole. Ia whaftai, ia pia mea masani e tatou ia wha mua tūlanga tau awa ia ma le vaenga ia tau Ta'alonga wai pe te Filifilia ia o le sina vaenga pe o le mea lofana le tua ia na mai atia. Si vaenga na pe o le taleni na e te lero na manuia malonu numanai mo se tatou atunu vaenga o mea tau Ta'alonga I so se Ta'alonga. Vaenga ese ia le ngata na ia o pia o ati na e masani ia fiona pe o mātou na te Filifilia e tūri sami. Na o mi ale whai neo o talinalu ia ma vaenga ese uma wa peo se mato tumalo sa maua sa afia le ang fai ai me o tsunami tele foi so I fua na mauai ia peo vaenga ia na ubia lon faleia e wa maea ele maea le na ia wala foi nga lue pe wa wala na fai fa na solo ia le ia wala le o yuta ka tu rai mai ni fa wala le fal na tula fa pe io nai mai vaenga umana tau fa mai ia na tiro ele nisio vaenga le lumanai e pena si lo fiale tūlanga le tūlanga e le fast termine e tai peila o tato I nai Nisila o Nisila termine man tu to fule tu malo ia malato ports e lato community ports lato wa lato lo te la running ale tu malo tai pe no sio e lato ports man lato wa ia va pena tai fa folinga tu sa mal fainga le fai ni fast ia tato foi tu nei o to fuori tu malo ia malela tu committee fa fa na io ia la tu malo e pe una fa fuma mai ai o fa penana le si ai ta miliona
ole taini nei e tai e lua sela wa fe se le ni le fa matu mai mo le vai na tala tu pele nei ko uma na pasia vinga la fe uma na pasia pa ni ia o mai a pa le vai na ole fa na solo tu se le ni fa mamo pa mo le pe ole tu langa na le ole le ia wa tala tu pele tau sanga nei le lua sela wa fe le e watu nei le masina nei tau ia uni tala tau sanga fa tu pele no vinga la uni lo da pe mai ale fontana le la no na ine ya sa moi el pa de tala tu que ya uni na ya uni le sita sana uni u la ile sita sana no vinga miliona na o pa ke kina le tu malo taitas e fa la yo ya la tu na luema tu no mole le yo la tu malo ele ngata e fale ya ole tu nga va foi nunga foi meta fatonga pe ole ola una taria tule iba enga ia tau fai ma fatu la ngana le wo yei tio tatu tunu ona o te lo foi ma o tatu se foi sia va enga o tatu la sia me tu la ngai e mole le o tatu o tunu se lo nai a tina o pa pena foi me tau fai ai ale ia tatu le tatu fast por fatu tu e tu meta wati na e se tatu tunu ia pe ole sina kalia tula o fionga po mata o famaiina io e faafetai o te lo foi ole na wa matuata pena la o fionga wa ole ana faatali le Itūmalo ia pe e pale o tau le miliona foi leana wa mo Itūmalo uma ia o te lo ole ua musa i fonga ana sanga la fia le Itūmalo o le wale ngata ina tula ile faatutua ile tua sa mo utasi i lau fitalainga ia ole foi la ole a faatula i ko komiti o sa ole lau fitalainga ia ole lava o mai ana to fia se ba to komiti mo le fa mo ia ole fa mo fa na solo la fa na yoi ma fa tu langa ia fono hoi fa i o nei masina pen tau na falta uno ile tai au ele uma nei masina fa de fono lo masina ne no vema ia ma fa na solo a tua yale fa na yoi no tau na na tato por calambio lo fa ta tia nei ia malo faafetai ia Faleomavaega ia manatu le sa maia le utanga ma le faatau fala inga le nei fiafia faamai ai o lea ua faamuta faamai ali ta faatalanoaga faafetai lo vanoa ai la foantu le nei lao mulimuli ia moli foi sau faamalo mani o wolo faanga o le tatou porokalame o loo alu i luga o le kelope faisi to tele lava e tele foi tama fanau o le kelo le Aleipaka le mai moa mai le taimi lenei ia ma moli mai o latou wolo faanga i le ma faamatalaina i le tele o mo galofa ma faamanuiaga mo lau fionga i le pale mai mo le isi lima tausaga ia sa ale tofā ma faamai ai le tafaatalanoaga ia mo alo faafetai tele mo lenei avanoa aftai mo le avano mo faena mo se e va to se fam talanga ye voi va penana la to languina ia au nei di tati di famo mo e pe on fa penana na lo ati ia sfraili wa mo le atu fa no ma fa stai le ngata ina yo wa inga ia to no ma i va inga ss so se to no ia e mai se nai wo ia o mato wa inga uma ma se o mato Itūmalo o Aleipata Itūpā i Lalo o fa penala ta api i vai na tu e si o langi ia e fa malo fa sta tele ta poi o lau tu ta poi ma la tu talo ia wei mal manuia le nei fa moi ia e anga le le tu lo tu wa ma wai ia fa sta tele foi Asiata tu so le avanoa ia manuia foi fa manuia le tu ile na foi nga luenga fitalo to walo e fatino dato felo idea ta sanga ia fa stai tele mo le avanoa lo fatu ia malo ve foi nei lao e fai ia mo suio matou pulenga mo moli atu le nga fa malo mo nga fa tai o la pule o longa swa fo io fui mono anai ia o le to nga fa tasi o le nga fa na to so o ile fa o malo o wale nga fa o lo li tonu so tanto o dunu Paula mantou tala ma mantou famanuia sanga iane ayo le tai lau fitalainga Faleomavaega io eleanga o naitei ele o le ulua itumua o le matua fo io wa ia le nofo le tu ia tu fa nofo ia me se fo io pule na tai to o na lo vi ma le lala me se fo fanga ma tau tu ai o mantou famanuianga moli po o wale tu lai mai sanga iane ayo le tai sa afeu uma fa o Sofia o moenga luanga
ia au ale to fa te tala le to fa e tiu fa mantala o ai le itumalo awa upu fai ile malai tia fau tatu to tala no fo isi taimi ma wa mai so la lungo le ta prokala me ato no o tu le si taimi wa sila mai sa mo yo fo linga la le ma sia ata iyo ia au ale sila mio sa mo ai mo le ia fiafi alo fa tele atu fa manuia le tua ma fa so foia ia fa so foa ia fa tai fa so foia ia sa mo o le fatala noanga le na male to fa ia Faleomavaega ia po le fionga fo ia le ngafitasi ia fui mono Titimaea Tafua po tiki Tafua ia ua masani ai ila to fo isa ta alo la kapi ma ko ngenga la kapi e masani le ia ile ngole o ma to masani le ngole ia mese fo o le tautua le fatua o ia o le tautua malo e mai se fo yo le tautua matavela a lea fo ita mali yo le tunu iyo wa tele vaenga wa tu mati e isa mo o ke lo fo yo le te mai mo mai e le fia fili nei e le tauilo na matua matua e ki ususu ma iyo fleanga solo me o lo fale ma tele ni mea to tino na leanga i lau ka fiki inga ua malo sa mo i le te fitu i Hong Kong fo ile lua fe mare fitu fato ato e pa ia ngā sa moa se me kau o se ipu le taito a fitu. Ia, ai mai se foi mātou Wellington, e langa ngō makamaka ka alonga lea. Iyo, ta alonga lea la ofa ngā solo, mai le loafe ma leono, loafe ma le fitu le na whaila loi Wellington, le taito a fitu. Ia, le ntatou whaino i mawhiti. Ia, ma le tua fo. Ia, koe o kurolea koe whalilak wha mao ngianga i o i Hong Kong. Iyo, ma ta utia. Ai o le tangata tonu a lea sa tu i le foe mua o ia o le whaia onga le tātou manu sa mo. Ia uma foi la ia leo na faa tie sa mo i le maasa lafa i le tūlanga i lana tautua i le taito fitu. Ia ona toi tofia foi le avea ma whaia onga o le manu sa mo to asfuruma le lima. Le sa suia mai le sunga ia Niko Palamo mai le luafe maleiva. Le sa suia mai i le whaia onga le manu sa mo. Ma le tua foi la le simakaki a foi a le sunga tiki Tafua. Le foi na matua to ila lo ile au se talia le talonga foi le ai ta pena ile pure up games au lo mai le World Cup le sa faia ya matou i New Zealand nei le lua festival maritasi le tolu se furu lu ai tatou le lu furu fitu epe io something like that ai fa pena sa ye e se la le tu langa sa ye le to inga tau tua mana tua foi la upo masania ile anamba sio tatou watunu o le ala ile puli o le tau tua ese tu inga tautua e mawhai ona tātou wa ili ili ma au ili ili. Peita. E eile me ta o le tautua nuu. E eile me ta o le tautua maloi me ta o le tautua hantu nuu. O lea sa whai fo i lea ta mali i o le hantu nuu. Tautua nei. Tautua hantu nuu. Sa ioe. E upu fo i le wha malosi ma wha manuia le to ino whe poilo nā tari o le aktiongi e. Ioe. Wha mai. Ea, sa uia ina alu ia tātātanga talau la au. Ia tawhetoto wala, ia pō liuli lo tino, a ia malamalama, ioe, o mata malamalama ua, o tūlanga whapena. Ia, o le ala uai uala ina taua ili siui, tūlanga o le tausinionga le whionga po le whitalainga e Faleomavaega. Ia, peila upe whai le taalonga o le tōlonga, ua le o le fisinga, ua le o le fusinga, a ua pākongua ili ngiusinga. Ua patonua ili niusina. Ia o tala fo ia whaile matamatangi. Ioi. I Aleipata. Ili Itūpā alole a ili Itūpā alo fo iore matamatangi. Ia Aleipata. Ile upo e whaile ulu ne tautongi ia tua. O lea ua tongi pātau ile ave. Le ulu sa tautongi ia le tamo alai ia tua. Wa tau le ai o le tau la penga. Ia uai umanu ia whaiva fo i o le whitalainga Faleomavaega. Ia, ai lea manu uauru. Tato uma fo i o Aleipata Itūpā i Lalo. E le mua umani va se lua. O te loa fo i au te malamalama fo i si whionga fo i le wharitua. Ia whaangase li. Sapoa. Le sa tau whetuli fo i mali. Ia oila ua uma ni tangata e tautua i le atunu. So tātou malo o ia fo o le tamaita i tau si mai. Ia, ele fo se tūlanga whapea o le an tātou. Tiro masei ma tūlanga foi le anga ele mua umani va se lua i tūlanga whapea i whalanga mai ai ui lea o le maupōponga o nei mea uma o le uma e ngā ua maua le whialo whaninga e peo la Yesu ia le na tau mwhaina o le tautua le nā tautai ia ele nei aso
tau mawhai e au mai a te oe le whaatala noanga mana ia tātou sui o tae au ia ono le tātou program whapitoa man le tō wha ia le hatinu la kelengi si ka koukala e maua tae au e le mawhailano o tango e polo misi atu pe maua se si tātou sui wha odioti ai o le tātou tautai ia e o lo te le hava noa e mawhaiona whaatara noa tua ai mai se tātou sui tamaitai ia au te loa se taimo le ne fiafi ia ona toi maua leo se si update walanga i peia e se le melo o tau whaalongo tu ia e se le vai liu le sa iai le na moea mai iai le asofa raili e se le tūlanga le o iai fo i tau mawhainga ia ale fionga ia e seta ia me se fo le sui le HRPP i le la fiinga unga le nga fiinga mai iai oio lea tātou prokalamele nao le ne yaso whaavitai fo ia te o tau share la ia le tātou program tango le o mi le share like love like le tātou page le tautai ia po le tātou BLU TV fo ia ona ele toi popole le le te ka ku matulanga fa pena pete misia fo a tātou whaatara noanga e wa mana tuala o le la ma le ka whakarangonga wa le la to itua apolima le la ave ese mai le pāroka nga peinga kaulele le ia i matau nono tia whaalau au tai manuta vae ai ia finangalo fionga i minista ma faipule ona sa tau te patepa ma whaasiusi umantai tūlanga wa ia inga o le whainga pālota na te nei le la ua to itua apolima e pe o le tala ia ole aru le ako ma carry on love ele isi si vai ngai tapu le tūlanga o le whaasoa i runga ia me se lava o tūlanga ia i vai ngā le malo ma la tau fo i poloketi ia ai ole asenga ngana wale tau tamali i le yaso ia manu maru le faulo whingalo la fonga va dele maru fo i ia maru avi fale ia se tūlanga fo o se upu wale tau tamali i lau whaafonga ia ai au yese le yo le programe ia faile mo tanto wala i malo tulu tau me fole so ntai au tato programe la fo itasi e mo ne via fifa te tele sa mo i lau whaafonga fa tai le mafuta mai fa manu ia le tua ia to u mala po fia lava se tafalo e maua mai ele nei o unanga lofa te lento Asiata mo utou fa se foi. For the next generation of growers and farmers in the Pacific, may you find your own rhythm on the land. May you grow and teach others how to grow with love. May your skills and intuition continue to nourish, nurture, and advise those who need it. Voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tūlanga pitusili o le tāu. Ole lafo me o le pepa tala o loa. Ona whaangā le whaatau ai o loa e au ngā mole ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa sunga fua tau ai le sia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo ala mai le talo for voucher. Ila wana whaakau ma me te mga orai ile voucher. Tai mo le talo for voucher ua maua le apasusi o sewa fine. So se paro loa whaingo fie a me se le te wherua i malo telefoni tai mi uma. Ai lo le lafo merkes o na inu e lor tamao re ainga. Whaatea tu lava le talo for voucher mo le foi au nang fo whaatai. Ma lua lava le tampai. Whaatai talo for voucher. Teki talo for voucher. Tau tua male au nanga remote tau sa mo service station nei tona i mata. Ma tau teu tuina lo ta vale, ma le tele o nisi o mata au nanga i se. Ai le ngata foi le, ma tau te sia ke ina foi lo ta vale.
sapala ya foi suau. Mola utapan. Afai foi vai pa olosa. Awala te poli, ma tu te sapala ya foi e mola utapan. Molo no Filifilia. Mua tapela uta vale pe out. Lua tapela o telefone ir time utu ina ila uta vale. Male vaenga mulu. Mana tua fo. E matua I pasa aina lo tau maftapa ai no fuanga fa pe. Hota Samoa. Ole mota mo Samoa. Mado te fia e au na pe mo o Samoa. Maftaila fia mai. We'll see you again. God bless.